turabasuhuje abakunzi bacu tubana kuri I&I Sport TV Rwanda. Tugarutse muri makuru y'imikino arimo kuvugwa mu isi y'imikino. Gato tunyure ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi nimugoroba yaje gutakaza umukino wayo wa gatatu yari mu gushaka amanota azayerekeza mu gikombe cy'isi 2026 kizabera muri Amerika ndetse na Mexique na Canada. U Rwanda rwaje kugira amahirwe make yarutsindwa na Benin igitego kimwe ku busa cya Doku. Umupira waruvuye muri corner arawudepoza neza, igitego cya mbere kiba kiranyoye. U Rwanda rwaje kwihagararaho rugeza rurasunika rurapusa ariko biza kurangira ikipe nyine ya Benin icyo amanota 3. Gusa nje ikintu nabonye mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda twakwishimira ni umusore mushyashya twabonye uramukinnyi bita Georgia Kwizera ubarizwa muri Rock Nation imanagingwa na Jay-Z ura w'umuhanzi wo muri Amerika, kuko imwe agence ye niho habarirwamo na Romelu Lukaku, hakabarirwamo ndetse na Vinicius Junior uno ukinira Real Madrid title contender wa Ballon d'Or uyu mwaka. Ubona ko ira agence ya Rock Nation, ubona ko na agence ifata abantu bafite tara abanyempano, ubona ko bakoshobora gukora ikintu gifatika. Njewe nabonye ikipe y'u Rwanda Muhire Keva kimara kujyamo asimbuye Sahabu. Wabonye ko ikipe y'u Rwanda no hakinye umupira bavanyemo Rubanguka Steve bashyizemo Mugisha Bonheur. Wabonye ko noneho ikipe y'u Rwanda yongeye guturuna, noneho ije bakuraga mu Mugisha Gilbert bashyiramo Georgia Kwizera. Wabonye ko ikipe y'u Rwanda noneho yakinye umupira wayo iratambaza ikora ibintu bizima, ndetse byashobokaga ko yari no kwishyura igitego ikipe ya Benin, ariko cyaje kurangira ikipe y'u Rwanda itishyuye. So ubwo no gutegereza amahirwe ahandi kareba ko yazatsinda Lesotho. Urabizi ko u Rwanda ruzakina na Lesotho ku itariki 11, ni match izabera muri South Africa. Ubu u Rwanda rwafashe indege rwahagurutse rwagiye muri South Africa, rugomba kugenda amasaha 9 kuva muri Cote d'Ivoire rujya muri South Africa, na amasaha 9. Baragerayo bakore decrassage, baryame, ejo bazakora imyitozo bamenye umwuka waho, then bitegure match. Urumva match zaba kwa kabiri, ubundi u Rwanda rugaruke twitegure kwitabira Sekafa y'ibihugu. U Rwanda rugomba kwitegura Sekafa y'ibihugu. Urabona ko u Rwanda ruzaba rufite noneho abakinnyi bafite experience, rufite bagage hagije. Urabona ko n'imikino y'i Burayi ahantu hose imikino yarahagaze, donc championnat zararangiye. Ubu ikintu gikurikiyeho nuko bagiye kwitabira imikino y'ibihugu, amakompetisiyo agiye kuba. Urabizi ko agiye gutangira Euro, nayo tugiye kugaruka mu kanya, tugiye gukomerezaho twivugira amakuru ya Euro, twinjira muri Portugal ndetse n'Abongereza tubasobanura dusesengura bikomeye cyane. So ku ikipe yacu rero igihugu Amavubi u Rwanda, mwizamu bari batangijemo Ntwari Fiacre, kabiri bakinisha Ombolenga, gatatu bakinisha Emmanuel Mangwende, kane na gatanu bakinishije Mutsinze Ange Jimmy, bakinisha ndetse na Manzi Thierry Gasaza, bakinisha na Rubanguka Steve wari no gukina numero 6 waje gusimburirwa na Mugisha Bonheur, bakinisha Jihad Bizimana na Hakim Sahab, baje gukinisha 11 Mugisha Gilbert, 10 niho Sahab yanyuraga nyine nkuko bisanzwe, 7 hanyuraga Rafael York, batakishaga Nshuti Innocent. Iyo kipe mu byukuri abantu bari bahindutsemo bari abakinnyi, ngira ngo ni Rafael York wakinnye utaherukaga kuza, ndetse na Sahabu wari wabanjijemo muri match. Murabizi ko habanzagamo Muhire Keve. Ikipe y'u Rwanda byaje kugerageza irapusa ariko by'ubusa nyine, match irangira nyine iyitakaje. So umutoza avuze ko afite ikipe nziza, kandi yavuze ko ugereranyije n'iki cya kabiri wabonye ko yakinye neza. Gusa u Rwanda icyo rukwiye kwishimira ni uko rufite umukinnyi nka Georgia Kwizera uri mu maboko meza ya Rock Nation ya JC
nk'iri agence imufite mu biganza, ubona ko George Kwizera ni umukinnyi w'umuhanga ukiri muto w'imyaka 25 ufite imoso ityaye, ushota, ufite amaflap, ufite imbaraga. Ubona ko nitubona abakinnyi nkawe batatu, ikipe y'u Rwanda sofa izaba imeze neza kandi ibitego bizaboneka. Nkavuga ngo niba ramuka barinye kuri abarinye mu gice cya kabiri dukina na Lesotho, birashoboka ko amanota 3 twayabona. Urugendo turimo gushaka itike y'igikombe cy'isi ntago rworoshye na gatoya, ariko birashoboka ko dushobora kujya mu gikombe cy'isi, birashoboka nubwo bikomeye ariko byashoboka. So twikomereza rero n'amakuru y'imikino yo ku mugabane w'Uburayi muri Euro igiye gutangira kwa 4. Murambabarira ikiganiro natambukije navuze ko ikipe y'Abadage izafungura ikina na Iceland, ariko ntago ari Iceland. Murambabarira, izakina na Scotland no mukino bazafungura bakina. Uko amatsinda rero ateye, itsinda rya mbere ririmo ikipe y'Abadage, hakabamo Scotland, hakabamo na Hongria, hakabamo na Switzerland cyangwa se Abasuwisi. Iryo ni itsinda rya mbere. Itsinda rya kabiri rikabamo Espagne, rikabamo Croatia, Abataliyane na Albania. Noneho itsinda rya gatatu ririmo Slovenia, ririmo Denmark, ririmo Serbia n'Abongereza. Kandi harimo Pologne, Abahorande, Autriche ndetse n'Abafaransa. Gatano harimo Ababiligi, Slovakia na Romania na Ukraine. Noneho itsinda rya gatandatu ryo rigizwe na Turkiya na Georgia, hakabona Portugal na Czech Republic. So ndumva ari gutyo amatsinda ateye. Akubu none ahangaha tukaba twashaka kugira ngo tubabwire kubongereza kuri stetopaze yabo ya nyuma, abakinnyi basezerewe ndetse nabo umutoza Southgate ahagurukanye ajyanye mu Budage, ndetse tubabwire no ku ikipe ya Portugal abo umutoza Roberto Martinez ahagurukana akajyana nabo mu Budage mu irushanwa rya Euro rizatangira ejo bundi kwa 5. Erazaba ari imiriro. Abakinnyi bameze neza, amakipe afite abakinnyi bakomeye, amakipe afite abakinnyi bafite experience, amakipe afite abakinnyi bamaranye igihe. Iyi Euro ikipe izayitwara izaba ari ikipe y'akasamutwe. So twikomereje, Ubwongereza bwatwaye mu izamu umutoza Gareth Southgate, abakinnyi yahagurukanye nabo mu izamu atwaye abazamu 3. Harimo Jordan Pickford wa Everton, hakabamo Aaron Ramsey wa Arsenal, hakabamo Nadine Anderson wa Crystal Palace. Abo bazamu uko ari 3, murabizi ko umuzamu banzamo ari Jordan Pickford. Impamvu Jordan Pickford abanzamo ni iki? Ntabwo Jordan Pickford ari umuzamu wigize agaragaza urwego rwo gusubira inyuma. Ekipe ya Everton yarahetse bigaragara. Jordan Pickford ni umuzamu uzi guhagarara neza kuko yakuriye muri ya filozofi y'Abongereza, apana nk'ira Espagne. Ubona hari impamvu cyubona Aaron Ramsey yabakunda kumutsinda ibitego byo kumuroba, ni ukubera gukomeza kumenyera gukinisha amaguru cyane. Ariko Abongereza barakubwira ngo ni ugushota nyezamu aho waba uri hose, nyezamu agomba guhora yiteguye ko anytime bashobora kumushota. Niyo mpamvu Jordan Pickford uzareba iyo karite ntabwo ushobora kumutsinda igitego cya positionoma, ntabwo bishoboka. Bora Jordan Pickford ku kintu bita positionoma ni umuhanga no kurusha Aaron Ramsey. Ni umuhanga cyane Jordan Pickford. Ikindi akagira iyo experience ya nationale ayimazemo igihe afata. Urabizi ko atangiye gufata mu gikombe cy'isi cya 2018, arakomeza muri Euro arafata, arakomeza no mu gikombe cy'isi cyejo bundi arakomeza arafata. Urabona ko Jordan Pickford ni umuzamu ukwiriye kuba ari mu ikipe y'Ubwongereza ndetse mu izamu ry'Abongereza. Defense batwaye John Stones wa Manchester City, batwara Joe Gomez wa Liverpool,
batwara Luke Shaw wa Manchester United, batwara Lewis Dunk wa Brighton, kapiteni wa Brighton muramuzi, Ezri Konsa wa Aston Villa, Kyle Walker wa Manchester City na Kieran Trippier wa Newcastle. Iyo defense umuntu birukanye batajyanye no bita Jordan Braithwaite wa Everton na Harry Maguire bamusize uyu munsi. Nshuti yakadasohoka ya Southgate yayisize. Ariko nibyo birakwiriye kuko iyo urebye umupira Joe Gomez yakinye muri Liverpool isezo, yakinye umupira w'ikitegererezo, yakinye umupira w'ubuhanga kandi yashyizemo imbaraga. Wabonye ko ashobora gukina kuri gatatu, ashobora gukina kuri kabiri, ni umupolivara. Ni nka Kieran Trippier uriya wa Newcastle. Batwaye Ezra Konsa wa Aston Villa, we ntacyo namuvugaho, mwaramwiboneye, ni umukinnyi w'umuhanga. Ubona ko rwose iyo ekipe nta kintu wayivugaho, kubera ko rwose ubona ko iyo kipe ikwiriye kuba ari ikipe igenda ikajya gukina. Ubona ko na Magi, ubona ko ni umukinnyi w'umuhanga wo muri Crystal Palace, ubona ko yagiye Magi yigaragaje cyane iyi sezo. Ubona ko ntacyo wavuga ko iyi defense bahamagaye y'Abongereza. Ubona yuko bikwiriye ko ariyo kipe igomba kugenda muri defense. Nidusoza ndaza kugenda bahereza ngewe line up igomba kugikina. Hagati batwaye Declan Rice wa Arsenal, batwara Ebenezer Eze wa Crystal Palace, batwara Trent Alexander-Arnold wa Liverpool, batwara Kobbie Mainoo wa Manchester United, batwara na Adam Watson, Jude Bellingham wa Real Madrid, ndetse batwara na Conor Gallagher kapiteni wa Chelsea. Abo bakinnyi batwaye nibo bari bakwiye kugenda, nibo bakinnyi bari bakwiriye, kuko nibo bakinnyi muri sezo ubona ko bagaragara ko bameze neza. Nibo bakinnyi hagati ubona ko bakora itandukaniro kurusha abandi. Je nkavuga ni abo bakinnyi babatwaye bakagenda bakamenya guhitamo, urabona ko bizaba ari ibintu byiza kandi bizima. Muri atake y'abantu bazaba batakizamu batwemo Bukayo Saka wa Arsenal, batwemo Cole Palmer wa Chelsea, batwaramo na Jarrod Bowen wa West Ham, Phil Foden wa Manchester City, batwara na Anthony Gordon wa Newcastle, batwaye Harry Kane wa Bayern Munich, batwara Oli Watkins wa Aston Villa na Ivan Toney. Ikipe ya Manchester United wavuga ngo umwataka basize wari ukwiriye kugenda nuwuhe? Ntawe. Abataka bari bakwiriye babajyanye, batwaye abataka bakwiriye. Njewe ku giti cyanjye rero uko mbona ikipe ya y'Abongereza zakina, mizamu nk'ibisanzwe bazakinishamo Pickford, gatatu bazakinisha Luke Shaw, kuko kuri gatatu babonye ko Luke Shaw niwe bahamagaye wenyine uhari. Ariko navunika bashoboka ko bazakinisha bashyirayo Joe Gomez cyangwa se bagashyirayo Kieran Trippier, kubera ko Luke Shaw mbona imvune saramwokamye, mbona Luke Shaw ntabwo yagize ahirirwa n'umubiri. Luke Shaw ameze azi umupira, ariko ameze nk'aba Jack Grealish, ameze nk'aba Jack Wilshere bari abakiriraga Arsenal. Para abana bari bafite tara. Ndibuka Wilshere yagenda ajya muri pre-season akajya mu biruhuko akajya muri Barcelona, ukuntu yacenze we na ba Ross Barkley, ukuntu bacengaguye abakinnyi ba Barcelona, akavuga bati Wilshere ni umukinnyi. Urabizi ukuntu ba Iniesta bateye commentaire, urabizi ukuntu ba Xavi bateye commentaire na ba Iniesta na ba Busquets. Wilshere yarazi umupira nyinshi cyane, ariko yaje kurangira nabi kubera imvune, imyaka itari yagera, araritayaringa igihe kitari cyagera. Babona na Luke Shaw nuko ameze, Luke Shaw umupira, ariko ibintu by'imvune biramuzonga. Kuri kabiri bazakinisha uko nk'ibisanzwe, kandi na gatanu bashobora kuzakinisha Ezra Konsa na John Stones cyangwa se
Dunk na John Stones. Gatandatu bazakinisha Declan Rice nk'ibisanzwe, imbere bashyire Jude Bellingham, bakinishe Bukayo Saka, Phil Foden na Harry Kane. Wenda hagati wenda bazajya bashyiramo na wenda na Conor Gallagher azakina Conor Gallagher azakina wenda azajya akina nk'umunani, Declan Rice amukina inyuma, bafite ukuntu bazajya bagenda barutitingana bahinduranya, ariko ubona ko ikipe y'Abongereza ndumva ni gutyo ishobora kuza bipanze. Abongereza ushyizeho experience Harry Kane, urabizi ko irishize batsinzwe ku mapenalite n'ikipe y'Abataliyane ibatwara Euro, ugashyiraho experience ya Bukayo Saka, ugashyiraho experience ya Declan Rice, iya Pickford, iya John Stones na Kyle Walker, ugashyiraho ukagenda ubasosiyeho n'abandi batandukanye, ubona ko ikipe y'Abongereza ni ikipe ikomeye cyane izatanga akazi muri ino Euro. Ni ikipe iri mu makipe ya title contender ya Euro, kuko na yarishize niyo iraheruka ku mukino wa nyuma, kuko yari yahageze ikuyemo Abafaransa, yari yahageze ikuyemo Abasuwisi. So Portugal nayo yahamagaye umutoza Roberto Martinez, yahamagaye Josesa wa Wolverhampton Wanderers, yaje guhamagara Luis Patricio, ahamagara Diego Costa, yaje gutwara mu badefenseur ni Ruben Diaz, atwara Anthony Silva, atwara Goncalo Ignacio, atwara Pepe, Nuno Mendes, Diego Dalo, Joao Cancelo, Nelson Semedo. Abo ni bo defenseur yatwaye. Hagati yatwaye Joao Palhinha, atwara Bruno Fernandes, atwara Ruben Diaz, atwara Ruben Neves, atwara na Joao Neves, yaje gutwara na Vitinha na Bernardo Silva na Otavio na Danilo Pereira. Atake yatwaye Rafael Leao, atwara Diego Jota, atwara Francisco Conceição, atwara na Joao Felix na Pedro Neto, atwara na Goncalo Ramos, ndetse na CR7 Cristiano Ronaldo mwataka waje. Ikipe ya Portugal ngiye kuyitindaho cyane, kuko impamvu ngiye kuyitindaho Portugal ni ikipe yatwaye Euro ya 2016 ikuye mu Bufaransa. Ku mukino wa nyuma yatsinze Abafaransa, igitego cyatsinzwe no mukinnyi bita Eder. Ishoti ry'umuriro ry'akasamutwe yarekuye ku mupira baje kumurekurira, ni nde wumurekurira, ntago ndi mu kwibuka neza umuntu wamurekuriye umupira, ni William Carvalho. Yarekuye umupira, Ederi afata umupira arawuproteja, arekura urutambi, deuxième poto, igitego kiba kigiyemo. Ikipe ya Portugal itwara Euro mu gikombe cy'isi cya 2022. Portugal yaragayitse, yakuwemo na Maroc muri kimwe cya kane ku bintu bitumvikana. Cristiano Ronaldo asuka amarira. Ikipe rero ya Portugal, umutoza namenya gupanga neza sawa, Roberto Martinez akamenya gupanga neza sawa. Ndabizi neza ko uyu mutoza ni umutoza uzi gukina imikino y'amanokauti, uzi gukina amaturunwa, apana shampiyona kurus. Ndamwibuka neza agitoza ikipe ya Wigan Athletics mu Bwongereza, yatsinze Liverpool, atsinda Manchester United, atsinda kuri finale Manchester City FA Cup, igitego cya Victor Moses. Pira bari bahinduye n'umutwe,
Victor Moses ahita awucomekamo igitego kiba kiranyoye agikina muri Wigan Athletics. Nkavuga ngo uyu mukinyi, uyu mutoza Roberto Martinez namenya guhitamo neza, birashoboka ko ino Euro yayitwara Portugal, ko Portugal irakomeye, ni ikipe ikomeye kuva imbere kugera inyuma. Kandi intego bahagurukanya muri Portugal bajyanye muri Euro, icyambere cyo noneho perezida wabo yabemereye amafaranga menshi yakangara, yabahaye agahimbaza ya musiki k'amafaranga menshi, prime de match. Umusaza Cristiano arimo kuvuga ati rero ndashaka ko munsezera neza, mukansezera duhaye igikombe igihugu cyacu, tukongera tugatwara Euro, dore ko igikombe cy'isi byo byatunaniye, tukareba ko twakwandika amateka byibuze ku mugabane wacu w'i Burayi, tugatwara Euro ya kabiri. Portugal ni ikipe ikuze ku buryo bahagije, ku buryo kompetisiyo yose itayitinya. Ruben Diaz wa Manchester City, Bernardo Silva wa Manchester City, Joao Cancelo wa Manchester City utezije muri Barcelona, Diego Dalo wa Manchester United, ejo bundi batwaye FA batsinze umukeba wabo w'ibihe byose Manchester City, Nuno Mendes wa Paris Saint-Germain, Pepe wa Porto, kapiteni wa Porto, Ruben Diaz wa Al Hilal yo muri Saudi Arabia, Ruben Neves, Parenya wa Fulham, muramubona ukuntu mu Bwongereza muri Premier League amakipe aba yayaziritse nta kipe itambuka. Bruno Fernandes wa Manchester United, Cristiano, umva ikipe ya Portugal irakome, noneho washyiraho ba Rafael Leao uramukinyi wo muri AC Milan na kasamutwe. Ikipe ya Portugal pro irakomeye n'ibyanga ni hahandi biba byanze byangira umuntu wese, ariko Portugal sofa irakomeye kandi irakomeye cyane. Birashoboka ko ino Euro ishobora kuyitwara. Nkurikije uko amakipe yose ahagaze, probably ntabwo abafaransa batera ubwoba Portugal, abongereza ntabwo batera ubwoba Portugal, kuko ugiye umukinnyi ku mukinnyi, ikipe ya Portugal irakomeye my friend, Portugal irakomeye. Ariko umupira ugira ibyawo ntawamenya, nugutegeza tukareba icyo Euro iduhakiye. Murabizi ko izatangira kuwa gatanu saa 3 z'ijoro, nibwo umukino wa mbere uzahuza ikipe ya Scotland ndetse n'Abadage. Scotland nayo yamanukanye abakinnyi bakomeye cyane ba Bernard Grimo Brighton, ba McGinn kapiteni wa Aston Villa, ba Andrew Robertson, ukashyiramo ba Kieran Tierney wa Arsenal, ba Scott McTominay. Uravuga ngo ino kipe ya Scotland narayibonye ukuntu yabijije icyuya ikipe ya Espagne. Ndavuga ngo ikipe izatanga akazi muri Euro. Ni ikipe ikina as team, nta superstar bagira, ariko irakora, umva urayifiringa. Cye nkavuga nti reka tugereze turebe icyo iduhishiye, ariko Portugal probably niyo mpamahirwe. Nkakurikizaho Abafaransa, ku mwanya wa 3 nkashyiraho Abongereza, ku mwanya wa 4 nkashyiraho Abadage. Buri umudage uko bameze kose uba ugomba kumwitondera. So amakuru y'imikino ayo ni amakipe abiri tuvuzeho ku buryo bwimbitse, twababwiye n'abakinnyi yagiye ajyana. Turaza gukomeza kugenda twinjira dusesengura buri ekipe kuri ekipe,
ku buryo iyi minsi tugiye kwibanda gusesengura ku makipe yagiye kwitabira ero n'abakinnyi yagiye imanukana, ku buryo ikipe buri muntu wese n'ikipe afana aramenya ngo ikipe yanjye ihagaze gutya, ikipe yanjye ihagaze gutya. So amakuru y'imikino rero nakagaruka hano kuri I&I TV Sport. Mukomeze gukora subscribe, share na like na comment.